Ini berbunyi lah dengan nyaman kana. Din sapar ha. Duh. Cek lebur ka saan lah jangan deh. Kenu ekor. Par. Kaki bun. Din kaki lah jangan. Iya bun. Kumai pentang kok par. Aduh, Allah bun. Marah apa par? Kok kan lebur par? Allah, Kemana kau narik kan kok? Allah bun. Allah aku. Cek saran kaki par cok kroking narik ke. Marah apa par? Kok yang terus tawarasan reng? Allah. Din. Pudin. Kaki bun. Iya Din. Beda apa bun? Andi lah jangan kaki Din. Ande bun. Din mah. Wah. Ari bun. Abu. Masa Arya lah jangan kaki Din. Abai bun. Mun banitang di mesa abai din na. Ting bisa nggak? Berlah jangan Ria. Abang ngap bermoni ocol bun. Mari beli yang kok Din. Ikaw ba ya pabi kaki bun? Yo col lah Din. Cik ringan kok lebur. Atuh lah bun. Beni keng eman. Keng pasti pakuwamon kacang menjeng lah jangan. Apa? Ya kan kakek dinak ke lebun. Pasti pakuwamon main lah jangan. Kapan ke lebur pas tau main lah jangan. Ini pas kecak kareng lebur kakek. Engkau reki untung kalau lebur ngocol lah jangan Din. Tempang lebur ngocol janji manis ke rakyat tapi tak tepat Din. Tak pasal perian. Ya mon kaki kan lecek maksa na bun. Tinala kala. Ungguan Din, bagi kala. Iya lah kala bun. Kala to sekat. Mayo ocol bun.
Mandilah jangan cek nyaman ya. Mundrah jangan nyaman ngari ya. Makin kau berterus lah. Mat, Apa dul? panggil bunyi lah jangan. Ngiding. Ali aku tepak leko. Kepala jenglah siapa dia? Ini ceknya mana monyin? Tak tahu mat. Cek nyaman lagi di ngaki. Keng moncoran tak jauh lah jangan ada dul. Mai sari pemangkirna. Pas kala. Ayo, ayo. Kula la bangkir beuy bun. Ada apa mai panggil din? Abo keng tang tanang thele jelek keresanak ku bun. Kamu kau hendak kuam? Lah bun. Kelar lah jangan leria. Takut kesel tanah kakek. Mai okir beuy. Patau dari Romana. Mai loker. Nyaman pula dengan mereka. Tak rogi makin meletos seket. Pasakkan din. Iya bun. Marilah. Iya bun. Lah, menikmati dari Dina kan nyaman bun. Bisa sambil kopi yun. Ya lawan din. Keng curah bro pentang je ini. Enggak bun. Nyaman. Wah pangkir di sepaling mat. Daripada rumah dul. Ipa turun mat. Ayo. Ayo. Tuh lebih kaki dukal dul. Din. Ini kata sejen turun aja nggak din. Ini meja apa kubun? Enjak sejen turun aku din. Apa yang kubun? Singa keng badan ampet bun. Mau antar din. Hei dong. Coba turun tangla jangan din.
kelebu mat. Mordon. Bun! Wis patager bun, bigo yale takku. Patager da injeria. Tang sarong bi kaki takku setal ka. Wis bun, mari takku biko. Para kailang nalajangan na din. Deur mah din. Paturun na sa tiya pa deur mah. Aduh lah, jangan revisi setia bun. Sarong aja pi angkoy. Malita kelar buat ingat tampar lah jangan. Iya din. Den. Datos ka ya. O kinaba ka matinggal bantul mawe. Mai lajang na patoran ke lubun. Jatang tanang konor bun. Aduh. Ini tepakan mong kelebun na dul. Kok man kakil karoyo ko maki deke. Jadi kau tak tahu gini macam nong kelebun na. Ya mungkin pada tak tahu tak rapa dul. Jangan kata-kata rumah. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Bukan begitu, Besti. Bila mengitak tak kok kelebun itu lo nyuson. Wih kita di nak itu. Pak kelebun temat ngendok dul. Toko temu. Keng pas buru dem mama tinggal bentul mawi roh ha. Mun sampai temu awas cong. Keng pete selor-telor namaren. Mayu ale dul. Launan mat. Jaka sakan dul. Mat. Mo, may nga napura mo anak kaki dul. Kapurap. Kamu tae. Hah? Iya dul. Tae. Yuri ya bau. Bau mat. Iya. Coba ngas kos lewat. Mati lama tinggal bentul mawi le. Hao ah. Berdegunan kia kok ben kakak tolo tai dul. Coba gele udah bisa tak tenger.